gulai kantam ya ministero emburam wada ewi igni ka tangwa wada ewi igite ki kamle on gijing jinjar ku icham ikam kiman be wala katu yang lasan bena yang arhajar arpa wi pu emyo yang kata onorium yang kam ko hak yang ku dada ukre stong mete yang arhajar arpa arwan nasa cibnai kargam te kerpad ya sarkar kerpad ko to pat ya kene ka jing jinjar ka osnya bahage o pelaj ya kita ko idadap khidap kre nai bha makate ikam giman be bon bahage jing jinjaro ichame o mandong isu bai skor katet he admission yang gikhan yang dato wasu tangwa pending ini daw mlat kan ke pesa kai kargam te kerpad ya sarkar be osnya bahako o yarap o pelaj ya ketek pesa yang ko ka hok yang wa iki kat kam wa ki da pha ki ki penbor ki wa kure man gasne mlai de ulai mala mlai de ulai ki chinu ta kargam te yu khila ki hak ko ngau ya ka anyong ki ta ki les nyau bha ki ko ngau ya ka te jing karpat yang kam ki te ki midmil ko ki ko kre stam de ta jing bha yang ki ba jing bha yang ila kam jo wa ki khan yang ki bon ki khan ko swe mana chat jaskor igan ne amde kita ki illiteracy hapo kami ke jantia yang kargam te korpada ya sorka wa kam wa rap ke kilo ya rap ke dokular ki uang ke jing rap tang wa kani ke jing rap yang ki man ko ke jing jenjar ko serke te korpada ya ka ya sorka be was nyau bha ko wa pelaj ya kani ka hak yang ko dadap ikra am hak ke ka bam kargam te sai wile ko khado wa kam ka lasken block wa kita lasken block wakate wampu emu yo ikak pesa ilung bayang ki akau te ikwa wa wan ka pesa ki akau nei bha wakat ni bon kijing ko yo iki pesa da ka kas lung bayang ki no hikai borsin ki no hikai yang ile saja ki plulai tho dukadi ka te ki jar ka karkam te korpada wa kinu ko to benta yang kan ni wa pan psi ya ka pesa yang akau snya bha wa pan psi ya ka khnang wa ile yusuk yuhem ya ka passbook hak passbook la jang knawa kile ulat ki jenjar ile ulat usuk kamong yo ka hak personal ka yang agani ka por nga ne nga kamu bor bot ya ka ya ki ukre midday meal ne ki on ki chja sni ya ki khon ki on ki school ki wa pera ka lanya ga rilom jantia ga pawa ka jingsnya dio wa chami wa to wa ka lenga sarkar meghalaya lamba education department wa nusnem arjar arpawi ya ka bainong ne ka honorarium to to su ki kok pora su gi du san banai ni ta february hado ubnai june yo sem arjar arwa like dewi sa dew hado ni february arjar arpaw arwan chama do Rubunai kata ke sarkar mesu. Tapi bunai March atau ipor iwa usdang uman di school. Ti kon yang ki kok wara dayang yo uniform, yo ki kot, yo paisa kabai. Andre hadot ne kesmi de sarkar na. Ni tidak kentu kerpar ne benta ki kok wara ke chajasni apa ka belum jantia. Apili yo chief minister yo mala kemen romboy man minister of education osnya bha pelaj na ko paisa pun he ki gisni nang wa yo blaj kini ki man bai yo blaj ki khon ki yong ki usaja hai pure puthi tai to ilaluti gani iwa syao kemen ni le to wa ikemen la ami phalla la ami yero la ami wa haus snem arjar arpham wa em ka covid-19 lockdown hagotu snem Wara cipau benai, the government of Meghalaya along by education department, suga ka anari. Arjar kat kendel suga. Revenue arjar arpawi asan benai. Suga naiten nadok san benai MD. The hagitigi lockdown period, kiwa kang chnong kang gaya ka river gawi sugi 11 mandawai sugi. Tani ti daw bo ka gajing ma, gajing jinjar iya baro.
ta nei liang norte la hachwa yo gini gisna how ka later June rajar khat khande nei liang yong ka san all jaintia midemir workers union the lali e memorandum hakti yung chief minister hay wada pensnya da khana da pan wo pengku no ya ka honorarium yung ikok na ka chijar cha san hajar tangka chi banai usu to khat ar banai to de chpa banai na lo reitel UM ki welfare scheme ki security nai banta ki ko te yekani ka memorandum was now dia one niliang government of Meghalaya niliang chief minister hadon ne amle wani Naite wan hagani khatsan December yusnam arjar arpawi niliang yung kan gasan the laya chem ki wa DP wa lang wa manu additional chiefs ka 3 wa pa education dapat snya biam sa chisil ne banta wa pengku ya ka noream di naga chijar ka sanaja tasakawin ga mat warap kong sanari wa to wa hawara ki district nagasina di block ki wa pa Meghalaya ki da su ki chaka personal account yong ki midday meal cook nrai hapo thalaskan sina di block wa ka laskan sina di block yong ka West Jandal district khalla bhai lango bhai wa hado news ka paisa ko to su chaka personal bank account mamsu kat wa hapo East Jandal district ha amlaram civil subdivision Neliang Yong Division Department sugi direct bank account. Tagani waro all dukibla ite to the mandem ga order ni ministry Yong Education, baga ministry Yong Finance la mto de su de cash. The to su direct to personal bank account. Wala ite khnang mo yong like iwan ka leakage na ulat ka to paisa u mantaro ya. Ta kanida ga sugawi bo ga jingantu karpa ni Neliang Yong I. Ya ki Education Department waro suga ka paisa chiki bank account yong ki ko midday meal ko khnang wa ki la yo mantoi ki yo man secure ka paisa ki yong ki ha ba khamtam re wa comply na open credit kam yo order yong government of India te kata to ka jingan tu ta yuruti wa kini gisngi wa government of Meghalaya minister yong education wa chief minister yong open budget pen suit ki yo lam kam te I nilang yung all jaintia midday meal workers union haperkhan na mo kuno sa Shillong haka po headquarters kyong yo penmani di agitation ko da pengkre ka ni wa haka ni ka arpawi trek yo ni brai march mo penmani da hunger strike hai ha additional secretariat Shillong kateto ka jing karpat isa chisien da ami po ta yuruti wo apusnya wa government